na se metise so yare pa o na manfo bi se nka obewu kra oxygen so I'm the oxygen so for 3 days na because what were industry for how many years? 18 years. Oka Kwadwo cancer set na make say almost transformation no enwuma na oye Me adum nyame. Being a makeup artist, you okay? Yeah, okay. On any message, me adwuma ma be almost better 4 years. Me start say sanko fa. Say do baby no. Dey make kasika sem ya. Dey no dey kofa sa issue ba ya na me ni hobi. Me set up na utimi nra ho. Me set up ma ya da bo ntimi nra set up. Wantimi antwa. Tisuma na e kasa ya. Yes, set ni wie no ono ba be ate no. Yeah. To be we ra shrine no. Yes mo yes set up no mu wani. Artist yes wo kra wo wani. Enye ni say e bi ad boni on. E sunsun e spirit. Me dey na sanity. Spirit be to warning that. Next. Aranti, Akwaba. Hey, Anna Kasana is lost in translation. Aeka. Dog, fetch me why? Where do I even start from? About 3 days in it. Dog, I want to see me also. Me ampa, me duane, kitwa bi, me prepaid yasa. What show pa, free me. Wow. My eyes on squeezing me. My okay. My okay. Why? Same things ni na go. Learn fire down mad. Just like that. Learn fire dear number 1 money transfer app. Canada come home, US come home, and some UK so come home. And no one with the money abusua funny and talk for no money sika. Ubekwa ko yi scan wo he fa. Direct to me momo so ana me bank. Na sa app for ya ba so yo mo nti sika bi nti aso. Yanti wo mo she zero charge. Abrantie na oko mo amba na etwa session ama. Best rates, zero transfer charges, and unbeatable exchange rates. Direct to Momo and banks in minutes. No need for therapy. Yeah, mo bibia kwaba eba Polino Multimedia. The name still is the Fresh Boy Papa J. And I see ababedi enkomo kakra and about set Emilia Brobe ne set so and I wo himai somewhere in Ashanti region. And Ejuma Oya no so ni na Emilia's Hour on YouTube. It will be sure yedi come mama behind the scenes ni bi so on set with Achebru access like Comfort colleague and Venza Osa just a lot of squad na on set no so enti omu wi a call Emilia's Hour hono benya sa movie no nyina bi ahwe na sie na ye share ne one of the creative makeup artists the movie industry no Asia Barbedi and common. One of the creative makeup artists. Creative, what I say, your makeup artist or by your mom creative back home. I hope because maybe because he's number one. I'm telling you, he's number one. And Asia and then Barbedi comedy any artist and then Asia Barbedi come right here on the Polino Multimedia. Before CBD and Common, Nameka was a Lamfi, Emma Canada, UK, USA. Who send this cap at the Ghana. My bushia for Lamfi, our Eddie Mount. Lamfi is a name of first time, and now the app and air transaction now send it from $100 air qua or the $30 air count sharing soon. And after so for promo code, and I say code referral code no air Polino POLEENO. Lamfi Besha Sosa Dasho Kakra at the account. Charges near free, yen two she, yen two kobo, personal client. But me send the Akomoba money wallet so and I say Obanga Council. I'm going to put the best rate on the money transfer market. So if you dollar echo see there, Lamfi rate you know, was so power. Until you use app no say Play Store and I say Apple Store. Now download enough you know. Fast send the sika the bra ebusia for in Ghana. Yanko na yema artist akwaba yemfa yankomo no. And she so artist Papa J. You be about there. Be awoko. Well, sure. Now I was serious artist. Be awoko. You know what serious still na Well, be about artist. Be awoko. Artist ma say one can for a very long time. Eba no cinema you can say yenye makeup pa dia minim uwachi obi wo hobi mo industry nim. Well, make I say me mechino obi wo. Oh, okay. Me mechino obi wo. On say me nkase me nko na me ye ni nyina. Yeah, okay. Because
me sha ase no na ebinu wo manim Okay. that time no na me kra no ye nhwe me ho mfa adwuma ma me o wo hwe me say bi a artist no oni a wo be reject me Obi hu obi hu personality personality na o tinga se na we dey eti na o ma ye bo mu din a me na me nim wo mu no no mo ye mpanyimfo mo gina mo na so a won say we dey o ka say we makeup because that time intimi fam to sa nkofo no but na me wo underground me som che nti tama na o mu manim no na me wo ho nti anso na me som manim obi nso wo ho na ne nsoma na enya mpie okay sa na me kan because me nti a me ka sa ma tete nkura bebre wo industry mu a uhu se adwuma we akra ya o yes adwuma de we woni be bi ofiri ifiko ofiri artist akwara no yes nti no me hwe se me mpa ebo nyina ne se nyame mboa na me nsoso no de me ye no me nya obi nhye mane mu ansa na me fat for that because ebe me ya se ebia me machi no ebia me kona nka obi nya se adwuma we de nka artist na ya na obi ani ho nti for now no me won kra be brain so me chi a me chi o madwuma and me try so me timi aba be ye de me ye no ma ye kra bro me de so good enkra tete no so e na form me bisa say o sua free hwan ho papa je me sua madwuma free ni pada se ni bia ho e oduma nkoma na de adom me nti madwuma no the moment a me tie story ni ade na ho na me nya me ade ana me challenge me ho so okay me bie ma no ka me ntimi nya me de no nti me nsua free ba bia eso ka che me okay me bie ma no kra ka se o adwuma we de o that me ntimi nya eye spirit a me de ye adwuma no okay that's one shall be answered and show ba se ne adwuma mu nyina obi anche makeup o si one on the buy adom na nyame nsusu no obo ba asase we so a wo de botai nti obo ba o ye ne bibia se ne be ya wo na nipa no de waba no nso o meye mo bo asase we so me nya obi a me wa ho de won say whether you crowd am say na ka say na me nya ho de unya ho de say wo yare yes me sickle cell patient okay but it's time adoma nya me di adom me nti me masa yare ne nhye me so papa je okay me ma yare ne nhye me so and even kra no me gusu a me so me try etu me nuanom a omo wo sa yare ne before se mo ntena se nka se ye say wo ye sickle cell nti no se udu umpanyin fie pempenso si a onya ye no ye motiva yes but ye no so nyina na e wo background no ebi efie ebi school ebi na wo fom ebi asori mpo activities bebre school a ye yi sa nkofo ni free because ye nim say on de oni ahode nti but me try say me yes ade na ma ebe ma me nuanom mo so osare ni bi no o ma keka mo woni sickle cell patient no then challenges ni bi na e time bi e ba yes essentially me kakra na me tete bet me me etie ni say ye de no weather no ye say eye cold say ye na eba but wo de ni so be hwe ho so ye eye mo jam yare okay ye de wo mo jam maame ne papa no na de mamo ma okay so nti se unya bi na oba asase we so eno nche se wonka nipa ho so no nti se ewie mu ye ke se na ye wede ya ye kusuku kuise na ye na wo so try se wo be hye ntare a e be koba ho wo be hye socks wo be hye so gloves kra hye e ma obi eni bi e ka se minti na entwe wonsan woni ma bi ho e bia wo be hye atare be kata wo ko ana wo be try so ma mosquitoes nso nyo na ye nkofo no se etoda na ye so den kakra the doctor cry che say nya na etimi ja to na ye de nya pe ti se ibia eduro kra doctor say atuama ye say ye na ye wo say ye no no enye ye na de pe o say yare na ba papa you want control hold on me say me call yare no be brace because ebia ahwana kan be bra e say me ba because me aka me boss ko be bra because na say me say so yare pa o yare pa amamfo nim say sebe nyame fasamba na amamfo nim say ka obe wu kra koda konfono che emergency oxygen sim so ni na but papa je ya adom am the oxygen si also for 3 days na me kasa ya adom atas na say asa o ya mamra ho asa o ya besu papa je areho like what were industry for how many years sinijuma what were for how many years 18 good years 18 years 18 years when so ba na usa na misa
Wait me actually movies bi a wait me ya one or design a set ni sa na wait me actually movies ni bi. Okay. Movies no. We and funny. Popular ones bi wait me Popular actually ones no, yeah. Currently ya kra no the movie no Super A1. Okay. Ebusua kwantuo. Ebusun konto. Ana oyere pan so my 2 productions ama wo mu. O kan mo series no mo yi. Series no mo ye no. Okay. Yeah. And Tracy movie Baby Mama. Okay. Then so yeah, Juma also. A lot of movies be brave. Say you can say makeup artist I ni nyina ne say utwi obi anim o polish obi anim enko ana. You can makeup artist, yeah. And makeup on all the e fa ne so bia wo fi bi cry makeup artist. Make wo jan crowd ye makeup. Na mom no you can makeup you mu ahodo and 9. You got special effects, your transformation, your authentic, and your bridal. Na bridal na ye dey buy fame na e beauty makeup. Oh, okay. Nti say o fast o ka say o be say na we makeup also usua say na we nyina. Eka ho. Okay. So no also usua special effect, usua bridal you know, beauty usua transformation. Ana ye ka na effect na ye see ntwa obi ti. Ye nti obi na Yenye moja sem na special effect no. Transformation nso so ne say na ehwe yenyu akwadwo kansa lewe na. On say oya branti Daniel Akokra be transform no. Ena bia we abro so na so oya baba wa be no. Sa ena transformation no. Okay. And about authentic no so I know say sani e ko gina wie mu ma e go makeup items be will be use products be use I many panels so it's more instead makeup painting also apply ni na no so asa your body painting it was authentic no. Okay. So no sakra na beauty makeup normal makeup this say me ye no emi ya say you say so Emilia Brobe set so oni ne adwuma o ka kwadwo cancer set na make say how we see transformation no me say na wo ye na adwuma bi ma no na me ye na adwuma me na wo ye no me ye adum nyame. Okay. A job of no one na of frame and be statue be man or ne set ne so. And the infants and be for that special one statue no. And I do nyame no frame me. But nanka ye Mr. President na bibi ankoyi o kakra. E man koye kasakasa kakra. Okay. O men ne ntem. Okay. E ma no. Me judge man too. Oh, yeah, okay. I say nyina ye adwuma de ne die ma I was say de ne die ma ye ho ye ho. Yeah. Ti sa ade ne keke kra na esi ye no. E kwa kwa say I was say me tun bu ma adwuma no okoye na adwuma. Oh, okay. So when me answer nko to aso bio. You see here I don't want to go there. Impese be ko ho. Because me say ono so ne na ye adwuma. Why adwuma ama all the big directors, producers nyina, why ye nyina. Being a makeup artist and as a set designer, Muyo okay. Yenyo okay. Munyo okay. Yenyo okay. Designs are moye nyina times be a shrine bi na waye bibi we twa obi ti moja ne sa ne no o dress obi ni sa me kasa modwuma no muyo okay so far as musika semu any respect ye de mamo muyo okay. Papa J. Yenyo okay. On say adwuma ne ye ade bi say e ba ne sikasem a ho na nka wo ye makeup artist na wo ye set and props a ho na nka wo die nyina ne say o materials a wo de ye adwuma no wo say tem bia no say producer na be provide ama wa also wo nya wo ne ma ne nyina but bia na adwuma na akwa ye say sikasem nti yenye ni bia me to me ni say yenye ni bia no e affect me adwuma and e be affect production ni so and what charge now ka say o charge to level na wo ran e be ne say ne sanete dia yem kofa akra ne emfa ne nye na affect papa je obeje di say this recently series of mu twa ndodoa na enye say ebia me nka say me na metimi aye good but me ni so no previous series aye twa for ohene yire mesesi edu ho no mo sa ne ma na boys no to aso ya omun creative bibia like omun creativity bia say ebia say eba no props ebia ye sitting ebia ye nkonya ebe ye no me akasa me di ma adwin creating nkonya no from mesesi edu ho no boys ebe di achi because of why adwuma so ho pen me adwuma mesesi edu okay ohene yire mesesi edu me adwuma ma no
been almost better 4 years. Yeah, you know Adum TV. No, you know Adum TV. Then you start to sankofa. Okay. Ebe ye ubrokosia. Ebe ye why you be a giant so pray ne sa Ti do baby no. Said you make sika sem ya sem ya. You don't kofa sa issue ba ya na me ni ho bi. Ish one ohene re adwuma no. Yes. Sikasem issue ba. Sikasem issue ya ye be ka ho asem ya. Because I want to say me nim was say me ye bia fa adwuma no ho. It me request bibia me request for adwuma no ye ne de me metimi aye na me so me de akomanim. Okay. But ekoye say e bia o sika ni ho no nti no e bia e be ne bia sa ye be ye. And me wi adwuma no so no e bia de me deserve no so no emba ne sa. Ho ne esi sen mo kan sen Ekoye charge asem. Because time I started here no say the making ya face kasem time I started here na akoye say who be adwuma ni wi a na ya pick akra de amon. And me a family man. Aside me mama do waba asase so no me san so won kra bibrete me nchen a me hwe wo mu industry me meti me aka say me ni nipa ma tete nkra me kita nkra bibre wo industry mu a wo mu nyina so mu ti wo mu fe na me wote ba bi wo ti me nchen and me ya adwuma wi na say de ye woni e de ama na de kwa nka me akwa akwa say wo ba fie nso a problem wo fie because ade ba chim bia no o dwen me dwen nkra ni nyina ho do obi abedi do obi abehye we yare a me na me eda me so obi a family bia amfre say bia wo ban ne ban bia wo no kra wo hye say de ne ho sitie ni nyina da me so and sad we nyina so challenges wo mu because kofom akofom afro mu kra betena wo so no kra wo face challenge it is me free set so be fie na se me enye sika metimi ahwe nkra no ade chie mu a na akwa akwa problem me na busuan so e enti na akwa akwa say aye adwuma na edu ba bia na e wo say e say ne etena se de kesika ewo onye mesese edu asem na me nti enta se nkesika sem no a me hwe e ma ho odin a me ba bia medu no ewo adwuma wie mu ne de wo se me ye no me ko charge ye no mo so mu ntimi no why adwuma no du ba bia na na me afi me be starting new project okay etimi omu ntimi ntine me nko no be frɛ me etimi ho no na one guy bia ono so no me because of say me adwuma no bia oye bibia me fa ne se nua na me oyiha bibia me de koma no ohiya bia de command ntimi de me nema gu me props ni man gon egu kem command ye adwuma obra me misa ne hwe nti ono ehu do nti no ofre me ka che me say na asio na ehona me so onko ye adwuma no that's o charge ye ne yansan fro bi e fro pa fro yes na nipa ne fro say efre me say say na o ma frɛ ne say o me na ehu na me so ekwan da ho onko because me ma ho odin ne wa ho odin ne nse okay ba bia me matters medu no de mihia no e bia na ye ntimi a wo de betimi kokoye wadwuma because nyina ye se nyina ye ho beto ye wa setene ni nti ya mfrɛ me bi but eno no anso ho edu tam omu hia me no omu frɛ me amekoye adwuma and for now kra me no ka say me try say metimi akoseve omu kakra because ohene aye bia ma me pa ohene yere mesese do ma ye bia ma me esan say nipa so obi san so ka ba kokra ma wa dom wa setene mu nature no do ma wonsa ko wa no wa boa wo enye de say e bia no otu ameka wadwuma bet ebra na ye adwuma wo kunso no ohene na me ne ohene ne tu ana mo say kopɛ dan na me de meti betuma ye adwuma no etu ohene eka ho bi na me nya ba bi de meti to ye enti no che say saa de we ni se me free kunso ana se me free ho no ma for now no I was saying kokoye adwuma esevu wo mu asa ho na o free na e how nza de o sika say how say asa adwuma no o mama wan to aso anya na how en ha me kra en ha me omu like omu frɛ me but e bia satan me ko di different contract nti no okay but me na ma hye da ye say me pese me be ye adwuma de so wo mu okay e da wo mu ase odo ma ya ma me okay because wa boa me say me ba bia me de me tito ye kra na keke na me ye wo adwuma ma wo mu odo na me ye adwuma ma wo mu de bet omu ne pɛ dan na ma me e ma me ko tinem a ma ntu ahwe fa dan no ho eno ani mu asiesi e mu painting ne ho ayi bia na me kokoye ye but say ono ne je dan ma me tito mu de e ho say me som no yeah so yeah adwuma even say bia cities am friend glamour no na bia mu twa epic ne sa na eno no de na ya na sika ko mu pa in terms of makeups no and set design no epic no sika ko mu pa and it's kind of common say one share producer the makers one share producer obetimi provide all materials nyina ma wa bra o ye adwuma na se bibia free mu be sa na metie to me ne de say me nya materials nyina me hu say because e ya adwen no me gina wa na me nti hu say me nya we aye because me de nye school sem na maka say me church no manka me ye book ansa na be hwemu de aye me de no me wo
me fan the form say na me dey ye Okay. ti wa me na me pikin say na me dey ye nti unya materials na tumi say wo paint wo brush wo we obi bia ye Set. wo ye adwuma ho to keke Yeah. me ye adwuma bia ma nana heman hene nana yafia be sawansa or heman ha ye gine ya Chief yeah Jerry. Chief Jerry na adwuma na me ye no ho say na ma ati provide me man say just e bi won ma e bia me chen say na ye hia we me ka o se brade che me call me call ya na o dim sika me ti wo say me adwuma no ho esa kwa na wukume na wuku na ma dwene Say yamba say the story ne ma wa. The story amount e bia epic. The story ne ma wa. Omo na che say ye hia we na wa na wo trans na wo create say bia set design me ni say wa na wo create na the story omo ka che say artist ye bia ye pe design ye ni say man na wa na wo do wa dwe create ye. me na me de ma dwene create na me de no secret wo mu ba ko ni say unya chem say artist me penny say pa dia na wakume artist shine dia me penny tight pa dia na wakume Mani nye hu. na wakume ene wa hwe kra me yes setup na utimi wura ho Utimi ye set up afa na nipa na obekom no kwa do me yes na machine. me yes setup ma ya da bo antimi wura setup wantimi antwa oboysiki boys boysiki boys me ye ne setup bi ma no na da wo ne betwa da bo antimi wura ho antwa wo So yeah sini keke na obetwa no. obetwa no antwa ya da bo antwa oboysiki adwuma na director adakwasi board na name say director say soft ban ne direct wantimi it setup when there wo nya to challenge no ma me dia na wo conspirate na me dia adwuma no Yes mo mo yes setup no mu wani like bebre edi eduro na yes adwuma no. oh well me to me ne dia me nya aduro sem na ebia me to me ne dia me hu aduro sem wo ye dia na emom no Anya say obi ato aduro ba mo am design set no yes mo wani atas yes wo kra wo wani me ma say wo wani wo per se well me can say enya ni say ebia boni on bet sunsum spirit yeah me dia na sanity e wo so e wo me so wo di adwuma me dia adwuma me ohine da bia waka ana da bia waka ebi what artist the whole Ghana ka so bi e benfo na e benfo me ma me kra aka me ma me kra nansia obehwe ha no mo ba waka sa ha no nya time bank ye kokoshe ho but ye be kwa akoshe ho na akotwa sa adwuma no yeah na e aka e da to video no so na manfo hu asem na ye ka no yes yeso timi design shine ma komfo yeah u design akom shrine e de ma komfo yeah me yema wo mu na no omo se da mu na mu design me ka se bia busu na design na chance ye mu ko se ekoye ma wo mo me oji asase kra o village no before so be sit down kra o the plan ma me ye bibia ma me wo ba ku bia ma ya ma obi kra no be ye no be kwai me site me ko share ana me ama draw plan no be bia ne bosum panyi wo suman no ni nyina wo ha no sisi a ma ye ni nyina wo plan sisi ma ye plan no sisi a una wo ye busu no dan no me ye kire se ye fa wensi ha ye fa wensi ha ai bosum kase wo ha bia we wo ha aha na ebibodwa aha na ebi sisi ni nyina ma ye e di ama no and yeah and akon obu ho no na one day wa in village dada na bia makwa ye artworks ni setup bi ni nyama ni e di ama no so ho no aha na je se wo hwe ma comfort be na o design the set man no betime we nana what do you call it upon checheku owo afijase na me like me kind of bia the crew na was no upon comfort or bosom okoma na ko design na bosom set man the bosom and ba konso kwanta he ya friend na yawo ono so the project amamia because of say emi adwuma ya yi ene ohene de ne kakra ni nti ma the time so on ma me up to ending of this month ya me de ho budget ni bia bebre na me kwa ya ma no matisi say utimi design set e bia akom shrine o design ni wo wi a na spirit bia be wura wo one thing is say let me say the first time I start experiences are there no
Kechi Kwan apia set so. Mm. Yeah, no there. On say na make us a challenge wo mu there na spirit no kundo. Because that time no. Any time na Jude, me Jude be share say because no matter on say make us na me makeup na empaying for me no. Or one of the guys are no nim ani egbo Jude Nigerian. Jude Nigerian. Because you can't Jude that one can't test because him say Jude na the best. Okay. Kumasi Ghana. Okay. But that time na me wo ho. Obi an fa adwuma ni nsusu me. Yeah. What you say? Na Jude no share me no o share makra long face. Me ba long face ya. Oh, not long When I'm face. say long face. Honestly, very good, pal. Yeah, but on say me kwan waye interview bi na me say make asa na virus me nya with Fine, long face. long face. Why interview saying? When em say when na yes I interview na about one che na juma o ka so. We saw on a short one. Yeah, no on or yeah makeup I Michael Fanny makeup. I find out Yeah. Red Kingdom. Red Kingdom. Ah, oh Okay. yeah. Yeah, me video me the church tinchen twan kra because many bread that time kra me frame ora e blast go me na say hey o dey yen fine say because me ka Oh, now chair long face me ejuma. na me chair long face ejuma. That is one kasa one chair. No. Why previous why so many interviews are on appreciating nipa. There be oye bunya ye ni. What chair ejuma? Yes. So no so ni ejuma pa no so ye Industry mo bia nim. Industry obi anim. Auntie me Emilia ye na juma kra nim. Long face team in chain say you there. You find to because command bet tintin. E wo ho no. To jam be na so one more din say artist and a chair me na eye wo ya. And crowd what me crack said na onim ne na odi machi keke. Onimiye no di wo Onim chair. onim ye ntia me na me chair no. E chair no ye say bia wo e bia no wo yes I interview na ape. Bibia free nko because later no dey in fine no because me kasa me kwa achira the name ba yeah the name papa Okay. It's no spirit na some na say me can yeah this here. yeah me first time me di kan hu bi e catch e kwa pia set so na ya celebrate akon na direct na judo ho me na me kwa kwa set and props ti me call ye na me ne asare nso enya adwuma san da nti miem pa mia na emem Okay. mia na emem pa First time when director here adwuma no. mia na emem and shine so yeah na take 2-3 days and san yi twa e conform scene no. Okay. Na that time baby na shine won so no kro no fiti pe wani boso enti obi ana obeduru ho bia no na ofi se ho nom ye Conphobia. enti no later na ye start see scene do obegina scene no e fa no Why? na e fa na boje se Ona ye comfort. ona ye comfort e fa no ma e di better hours ni enwie Yes, sir. ti suma na e kasa Oh yes, set ni wie no ono ba be act no. yeah To me be ra shrine no. yeah and the way movie we adum nyame no e kwa dem ye no small ayi bi o set up bi o my be friend eje just no obi antimi ntwam mfa fie ho e wo lewe ayi kwa man he ya oh adwuma no adum so no ntie ba na de amma saa ne mani nyina no ano abra asiama me this time ne say masua ne ma afri ohene ho a mehu say nature no say te say de wo hye so ja atare a obi hu a ochiwa ompre no saa nso na wo ase wo design be say ase wo abosomfo na yes etimi no to me kra no e affect me and because of say yesua ade e affect o kwan be so wo a wo yes has design no wo a wo design is ade no ade na wo how no mo be acting mo na attack you oh minya attack be say ye hu ho akwan wo attack e bi si wo hen a wo nya attack na ba san spiritually no usika sem kra no e basa wo design set na ye ma usika kra na e basa and mechanic say wo da wo so da ye yes so da e bi ni say wo so da ni bi say on say mechanic say enema bi a enye normal to say bi a like ade we dey enye normal say wo say happen wo daye mu who be saying like who is saying papa je ya no odin yen share kakra na no odin wo modwuma no mo ya adwuma pa but at times mo yes bigger question no ye comfort colleague no ye comfort we no ya design set hu mo na mo yes adwuma no and akwasi kura no matters at times come to me fa no on set yeah ba what me on set ti akokoti nyina enti wo na wo design ye no like me say me challenges na wo fam no concerning spiritual challenge de bi ni de na no den pa edu be so no afi de adwuma no o se me pe bibi de me ho sha ase yeah ni nyina no yes kasem edi kan pa ye usika abosom na twu usika yes which twu usika and utimi nya problem bi
like when you say na say dey we maintain say na dey na be say dey I say me na to me certain way so who know it me like issues be if I say say wo background na wo ba it me oh say the be ya obeboka no say usika usika spirit be to warning that hey master me wa ha na wo ba be set fufuro wa ha wo be design a comfort set wa ha okay and see me warning but a bet like I want say near ye adwuma ma woman we Franco Trading Enterprise near so woman near ye na adwuma bi after lockdown na ane ekwe say adwuma no na comfort baby ana me ye na comfort comfort e wo shrine bi wo no mo but me adwuma no mo tete machi no e say na me si hye na no obi aso won sasi e twi obi aso won say twi yes ase me say enti me gyawa but guy back not machi ono hu de na e koso later down me tena asisi me no me say ade ne ba kan na timi e say ase de o ya bo ana so obi abo wa hwe ho nti ho no ma say me timi tena ase na say mo na baby me enti me tena ase a twen kakra ko me say me am ho beto me nti say ho na baby o ya so say bibi ko so say spirit bi aba yeah me hu ase twi me nsase sa apagenya easy o because me dia me ye no me enye say nkran adwuma ho because e ba de me ye no so hu no e bia untimi mfa hokra yeah ana wo ye sa no so ana say wo ton ne me bi asa wo bɔ ne me bi adeja so say u yes na mo de twasi ni a yes omu sa sa o kire o mo ni ama ha udi mu agro yeah mm. and nature no so no ntisa ni kan say wo na o koya so bi wo se me koya me gu nsansa me koya me sre ana bibisa oni amamre bi a wo yi ansa na wa akoye na me kan say yeah producers ni kan hu papa je hwe say if you say me the time me producers ni kan hu bi no me dem me kan hwe say ye adwuma ma oyepa for eyi no boafo ye na no say enye say ebia ye be fa panyini amana ye adwuma no aye ni yi a na kade enti na enipa no wadi kan asre no ates me sre adwuma me kwa akoyi sika oyepa for de ma me no sai sika no enti no me ma we sika nyam na me charge you wa bo abodin and me kwa me ka say me nye na ye one man na ne wo mercy ho no ma he ye mercy edu ha ono no ofri wo ne pam eye na mkoye it's not me expect say oh ye de kan ye we ni there because Jackson Keben tuma ye mbi ye boafo ye adechie mu nsem a ye no okoye foforo akra ho no ma ye nsa me family ye nsa me charge kese because first one ye pam a cho na me kokoye ye second one we na ye frame me but e was me gide meji because ye ne dey was me because me dey come na abe do mu yini super A1 to the same thing peace and love the same thing me dey make be am nim dey make peace and love we frame me charging because be dey na link me man because be dey nim dey metimi ai and mo hwe adwuma ye no ebusuan kwantuo mu a omu compare the omu ben say me to challenge but omu fan compare ye twa nipa me unity ahemfo me unity ye nhwe abrobe makeup ye nhwe be dey makeup no dread ni bibia wo ye and se wasre me na me sika me eje no se me jan series ni ma chemu mienu age half a how come say the next job a akwaye no because of say yes artist ba be ya I also was just amount na wo say no chemu no ye no ntene ne enfra artist o but e be fra akra odi akiri akra no so be ka say artist akra no omu because akra be di machi a owe brand ho ase no wasua ntino pese me nkuminya ne ani bre ntino obekọ because okwa wonim say den so a producer bi be friend say omna me ya adwuma and I'm pounds producer be friend no because artist charge no ntimi ntua me charge so papa je nya me nkọ na me di musika wo so that's what yes it's in the bia na dom no na me egusu hia me enye sika ne ka me to ade etimi no ho da bia me ka say on say o che me say bia me ka ne me bu ma me obi ho no ma wo ha wo amane bi da bia me ka say o chaade eti nga say obi hwe me no mi no papa je o wa kwantu bia ne nkrata asem kra ho odin ma no but o mie ne nsem se nipa ni bie ne nsem a opa o man ho 2-3 days nye chan yes because obi odidi mo bi di ntimi nse no me nka mawu papa je me nka mawu
All right, actors in common pa but I think say if I say part 2 of the conversation because very interesting one and in some show but actors be say no be but I say kakran no yenya bibi kakra e dey film adwuma na den wo hwe set design comfort bi na oba na shrine bi na e huhu timi hwe bi na adwukwa na wudwane no Abajo ni say me no ka say colleague by this year mba be no comfort atari different amano dey she comfort colleague fugu ni we ni na me na me ma no comfort colleague entire no na una design ma no yeah oh okay and oba e cry me say we say bia yetintimi nye new one na new one na mba be ya amano no e jetiato abodam the money you na gu odo so no dey obe use because odo so no that time na cry me say me nya no 550 e wo ahembobo ano is anybody yen cry me yes colleague nso be links awon yampa nso wa me te ho faso be di ho faso yes doso na we me ye che no but o me di ho faso di ho so wodi faso akonfo ne nchen omo o no ankasa ansem link o di mame no o ti mame link ni 30 minutes enso na de me page anes no bi 3 months amekodi no ho colleague okay enti de me be ya mane yo ho colleague me wi a me page ani say me fugu na ehye na ode nam nyina wona design man yes okay me page fugu ni say maka say colleague me ntwa interview no bia hu se me na me na de me de ba na jetiato because sanya be ya ankofo be hunu ne betimi aye because e bia no say me nye me no ye interview na makasa pa me nye interview sa apart from me no ye na ene me bi hye me so na me say me kan bet spirit ne basa so wo kasa enti hwe say me design sa costume we e de atwa producer bi adwuma ama no but e bia no wasere me chere colleague ye ya me ye che ni bo say me ka say me bo na baso yeah pero we say so wan ka ba me no kra me omo so aba ska medi no wow esen de ka me charge no kra bi kra nka me nya san fa so no ska medi wo colleague hu adwuma me ye ma no ya hye ne keke no hu no ne artists you ever said in common view we part 4 na fix set ne komo ya pon anisa ye ne artists ene be hia ya ye di enkomo e wo heman Nana Sawansa ananya sa Nana Sawansa so ene ne ye ba ya sister Emilia Brobe na djuma oye ekoso ewo Emilia's hour artist na how yes a comfort design yeah my sure said e wo colleague eno ochana na colleague be twa ne de eto ochana password ye ba be twa colleague sis ya hwe set na wo design no na ya mamamfo ehu de ekoso ti na djuma no ewo Emilia's hour do ha kwana say design or yama e comfort colleague midim the fresh boy Papa J password and handle camera and direct AABB ha Polino multimedia executive producer Polino Ade Armstrong all the way in the UK. Thank you for watching. You ever say share bye bye peace.